toi whaafelo I atu talafola Radio Samoa le nei tae au, alo mai ia, o tala o le nei fo I asa tofi. Ua whaamaunia isi tangata e toa lua o le community. O le poana poile mai ai o siaki lo na lua na whaia, na whailo mai ai e whaamaunia nei cases e lua, ma o nisi e whaamaunia ua tu ua no fuanga sa whaanofo e se ai, po o lea ua I tua I le community. I le reporti ana polo ta o mai ai o ila ua nei sa whaanofo e sea whaatasi ma le tina Northland, I le whaletali malo o le Pullman I Aukilani, I le Piriota lava fo I tasi, ma e tu whaatasia tala o tai au, o lo ta pena le toi au inatu I tutono o le no fuanga I whaanofo I se ai. I se pepo whamtalanga mai le whaatunu sila le soifo malo loina, Ashley Bloomfield ana po, o lo masalo mia na maua I la ua nei le vairusi, lata I le taimi na tu uai le whaletali malo sa whaanofo I se ai, ma e negative uma o la ua siaki na whaia. O le solo o whaia iso e soenga o ta ua genome sequencing, e whaamauti noa ai le tala anga o le vairusi wa mawai, ma e le o mawhai fo o na mauti noa I le taimi nei, po o lea whaato a maua le vairusi, be historic, po o nisi na maua mua mua. Ai le lisi o no fuanga na asia I la ua nei, mai le aso se fulu fito Januari, se ia o mai le aso lua o le vai aso nei. O le telo nei pisinisi, o lo I mātua au kilani e iai Albany, Silverdale, Orewa, ma Northcote. Na vave tapuni ai ma le lala le countdown I Orewa na po, ai whaamama peitai, muli ane whaamauti no mai e le o la vea I le lisi o supermarketi, na asia I la ua o whaamaunia siake o koviti. Whaamanatua ma Bloomfield, e tā o tele le sa o tangata e anga e mo siaki le so, ina ia tu uai le so ona tumutumu I no fuanga o lo whaiai siaki o koviti mo le community. O le o tolu cases whaamaunia I tono o le vaiasole nei, mai tangata o tu ua le whaletali malo o le Pullman sa whaanofo e se ai I Aukilani. Ua whailoa mai o le a whaataunu uina le Polyfest o le nei tausanga, o le asos fulu whaanga I le asos fulu male fitu Aperila, ua fuafua e whaiei le Polyfest lona whaasa fulu male lima I le Manukau Sports Bowl I Aukilani, ma a whai ai whaataunu uina o le asa wai manai suinga I titi e le ngata I le taimi ai whaapea le whaasoaina o le nofuanga o le a whaiei whaataunga, whaapea stage mo whaafiafianga. O le tausanga tāluaina le tau nuu ona o le koviti, a o le lua afe sul maleiva, e le I uma sol pol kalame ai whaamuta ona o le oso whainga na tula I mai kalai estete. O lo whaatuma wina le toe wha o ngā manatu au tu o le festival, na le tau nuu I le tausanga tāluai, mo le tausanga nei, whaatatau lea I le malo loi le tino, ma whau ma le anganga, ma le malo si o le anga nuu. Ma I se vepo whaamtalanga, o le afe sosoani lea I whana wā o ngai toe wha o ngā tā penanga whaapea tōninga mai le tausanga o tea, whaatasi ai manai wha o poponga I titi. Ua le tau nuu se tasi o polo misi le malo na whailoa mai, a o lomal whai ngā pālota le tausanga tāluai. O le masino au kuso na polo misi mai ele tamai tai pāle Mia Jacinda Ardern, o le a whaalau tele le tolu se lau miliona flexi wage subsidy, ma e tau nuu, ele I uma te sema. O le whesoasoani le nei ale malo e whesoasoani ai I pisinisi, ma whaafai ngā luenga ile o atu le whaase fulu wafe, o tangata ni usila wa afia ngā luenga o nol koviti. Sa wa ile masino November, na toe tā wai Jacinda, o le vaenga lo na lua lea o lo wha mua mua ele malo, peitai, o le a umatu le isi masina, ele I taunu lava. Ma ua tā wai ele national, wa to I lalo le malo e wha taunu wana polo misi to tono le Piriota na whailo mai. Fesilinga ele so upo le national Louise Upston, ele I loa pe ai se a ua tua iai, ma e fōlinga mai, ele o popole le malo I le silia ma le lua se lau wafe o tangata kiwi, o lo o whaalangolango e tala benefiti, na I lo le sa ili ngā luenga. Fesilinga ai ele One News le official tamaitai pāle Mia Jacinda Ardern I le whaatuai, pe ta usau le tali e a ngā ilmata upu le Minister le Social Development, Carmel Sepuloni. Ma I se tali a Sepuloni a ngā il One News o lo o whaia pia whaatala noanga, ma po o le isi tolu a ngā i le whāwa yaso o le a maua mai e se tala. O le flexi wage subsidy, se tasi neo fiso soani na mua I whaaofi mai le national I le tausanga e lua afe se fulu ma le lua. Ua mai asainia le teuteunga o le maalienga o lo o lima taita inai fe whaatawa inga sa o loto le vao ni usila masaina. O le asaininga au na whaia I se sauninga online I le vao le minister o pisinisia saina, Wang Wentao, ma le minister fe whaatawa inga ni usila, Damie O'Connor. I se bepo whaamtalanga o lo tā wai O'Connor,
O le nei malianga fou, o le ulua I taimi lea ua ave ai le whaatau e le sio manga, malona pui puinga a o fe whaatawai. O loo sa wai fo I lea malianga, le lea ai o se la fonga I lunga o tau o loa whaatau atua ni usila I tutono o le tasi tausanga, mo le tele o ana dairy products, ai tolu tausanga mo susu pauta, mo lau papa whaapea pepa whaatau atua ni usila, o lea fo I o loo sau I lea malianga le lea ai o se la fonga tutongi pe atau no I saina, o saina o le paanga o pito I te lele a ni usila, o loo o la ufe whaatau wai, ma o loo sau wai le tusa ma le tolu se fulu lua piliona I le tausanga. A o longo mali ai nei benefiti mo ni usila mana fe whaatau wa inga, e tusa ma whaamtalanga mai le minsta, e whaatau alo ia, pe a ioi I ai le pale mene. Tala muli muli o le tae au, e le o mawhai ona whailoa e nisi o tangata loto le ka le sia tangata tonga I au kilani, whainga pio pio o lo a awhiai, ona o le fefefe ina ne I tipoti I tonga. A o whaanga solo so esu engal mita upo walia e nei, I le tā pao tu pe tangata tonga I le inofo mau, o lea ua whailoa I le lo ia tonga ia na le soni tupo, e silia ma le toa se lau tangata tonga wa ia mawaina, o lo to e tau whaavalea lava I se tasi o whaife au tonga, ma se tasi o li o lo o la ua to lua. Reportia le tio ni usila, ua mai apolo misi le whaafeanga inga watu o ia, a nga I tangata overstayers, o io se tasi wa yele whaatangana mai le pale mio ni usila, whaapea malo au whaatasi e na te wa aia tangata tonga o lo ono nofo whaasoli tu la fono I ni usila. Ma o le la asanga muli muli, o le ao umai ma tangata overstayers, e whailoa I le tamaita I pale mi Wellingtone, whaapea sauninga o le waitangi I Northland I le masina fou, a mai ona whailoa I le Sky Tower, o I o le a le whaamasino ma le whaamasinonga maua lunga na te tau a au ino la tau nofo mau. Ta uai fo ele li ilo ia ia tupo, mai whaatala noanga ma a inga wa a fia, o le toa telo I la tau e ui ua ngau tupe ma whaavalea I la ua watu o ia, pei ta I e sili ai le fifi le mu, ona e popole ina ne I avele fe sota I atu I le ofiso fe malanga inga whaapea le ofiso leo leo, ma awala e ma waiolo no nofo whaasoli tu la fone ni usila wa o vaso, po I latou fo ia wa leva ona umale o ngā o visa na whai malanga mai ai. Whaamoni ai le loia I atu pou, e le fou le nei mata upu. Telefonala Radio Samoa, manuia le astofi.